St John Fisher Secondary School Ibanda niryo rutori no kutebeekanisa impaka z'abojo n'abikizo mpira gw'ebigere hamwe na basketball ezase niyahabwe cyanga cya Ankole. St John Fisher singire zinde zibire zishabire kandi mukuru w'ishemerero brother Charles Agaba nagira ngo bashemiriwe urwo kutorana kandi betebeekanize kuzitebeekanisa kurunje. Abana bandi nabo bakutunga chance yo kureba Emizaano kugira ngo eriyo omwishomero ryabo neki tutero muhimbo nkishomero ryona kugira ngo ishomero ryitu ryine nanka level eruho. Brother Agaba nagira ngo bine byo kurya birukumara otiriho nebizanoro birunge birumwe cya basketball cyo murembe ekiryo mundo mu ishomero twine byo kurya icya kandi nanka Emizaano kuza kuzanirwa ya basketball na washumaha ayifuna kureba basketball court ingire iyo murembe ne basa kubeta ruhengo rwa international kunka nko mwanyomu ni manya ngwine mu mwanya gwakuta rwo kubanza nibwo muri gwa kabiri nko muri Western Uganda. Icyanga cya Ankole kiri mu districts 12 hamwe na siteme yambarara kandi zona nizija kujokerwa timu zaziziko ziri kurunje harurengo rwa district aheza bikiza kuza ko bahebero bishatu kusiya mushanje byo kwezi kwa kana nereza bojo zitandike wike rukurata hebero 11 kusiya 2014 okwezi nuko kumwe nyoni interera ngo abantu bona barize bambe kintu chemicwe bachitware nkenshi enshonga nkuru. Abwa TV West nda Aloysius Byamukama.